Mama wakwaba wofreme ajowa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuafo ye ine ni say next year 2024 ye ba beto aba e wo Ghana hanom na abato a ye ba beto no 2024 no eye between Omanpanin Dada John Dramani Mahama and Afenso Vice President Dr. Bawumia. Na Ghana fu bebre na na eka say next year 2024 abato no ye beto ni based on economy. Enti enkrofo mienu we omu nyina abedi Ghana so da. Omanpanin Dada John Dramani Mahama krade why Vice President, aye President and Vice President Dr. Bawumia the Vice President nkwa and why but next year abato no ye be analysis enkrofo mienu we di obedi akondwa no oma na Ghana economy ne mu eye mre no ono eno beto aba ede ama no ene amafo e kan na de ade a media houses no bebre na report ne sa na ebusuafo Ghana fu bi nso e de omo adwenkyere aba a omo e kire say next year abato ne de Vice President Dr. Bawumia na oko because ye wo Ghana ha na nurses omo allowances omo twem teachers omo alawa omo twem afenso teachers kwa na wo kire wan ade wontua wonka NPP His Excellency Nana Dankwa Kufuado and the Vice President Dr. Bawumia ya and omo de alawa ne ba back teachers omo kire ade omo tu omo ka and the chese economy no na ekoyi ya until COVID-19 and Russia Ukraine into ko ebebo ma man economy no ko fam ye ne be dia dance say His Excellency Nana Dankwa Kufuado na Ghana Vice President Dr. Bawumia ebefa Ghana no omo first year 2017 18 19 ebade o na economy ni mu ye pa ye covid year bayi into 2019 ni ho na bibia started say essay into Ghana fu ni bedia adance say His Excellency Nana Dankwa Kufuado na Vice President Dr. Bawumia omo ya de papa into say ye de akondwa no emo omo no mo sanso eto aso bi 2024 no mo break it ni enti ensema Ghana fu bi e de etodwa